Kuya Rico, ako'y nahimo. Og nahinayon gyud ang gusto sa ginikanan ni Edna. Gabagminyo ni, pero ni adto baga panahon na. Wao na ko nagpakasal o gaigo rami nga namalay. Gumikan kay dili man basta-basta lagi ang pagpakasal. Ilabi na kung way insakto nga pinansyal. Mao to kuya nga nangabang mig balay sa ako gikaipon nga si Edna. Og niadto baga panahon na didto na nausab ang dagan sa ako kinabuhi. Oh, pasensya na Isay. Kuya. Sa kaniadto, ihatag na ako ang ibog allowance dito sa atong bahay. Usahay dito sa opisina. Pero karon, italagsa na lang ko makaadto sa ato. So ikaw na lagi mo anhisa. Kini among gipuy-an. Salamat kaayo kuya ha. Bisan naminyo ka na pero wala gihapon nimo giputol ang imong obligasyon ngan hinamo. Okay na kaayo ni kuya uy. Bahalag ako na masigik anhin nimo. Oh, sige. Oh, di ara. Gibog allowance. Og pagtarong gid ba Isay ha? Wa ta masayod. Wa ta masayod sa panahon ilabi na karon nga doon na nag-obligasyon. Lan gadi gidi mo sayangon kini akong gigasto nimo. Salamat kaayo kuya sa imong mga panghimangno. Nasayod ko kuya kung unsa ka lisod ning magasto. Pero promise na ko nimo kuya. Mahuman ko sa akong pag-eskwela. Sige kuya. Salamat kaayo ini kuya ha. O sige, ignas la mama nga mubisita ra ko pohon dito sa bahay ha. O siyempre pagpalit bug sudan. Kuya. Sige kuya, ato na ko. O sige. Sige, babay na. Stilan kaluoy. Marvin? Edna. Nakita ko Marvin. Gitagaan ni magkwarta imong manghod. Ngano ba? Edna, natural. Manghod gud ako. Siyempre, iyang allowance. O niya, doon na ka na'y asawa, Marvin. Doon na ka na'y obligasyon. Kinahanglan putlo na mo ang pag-imong sustento nila. Tungkol kay pamilyado ka na. Edna, dili ka na mahimo. Gumikan kay sa sinugdanan pa lang ako na'y naggasto sa akong mga manghod. Unya karon nga miabot ka sa akong kinabuhi mo kung dinan. Pero naon sa kaman. Focus sa imong kaugalingon. Minyo ka na, dili ba? Na anak ko. Ambot ni mo, oy. Basta. Dili pwede ka nang imong gusto. Marvin, kung gusto ka nga magminyo ta, nga malinahon ta, undangan ang iyong paghatag og kwarta. Ang imong pagserbisyo nga to nila. Sobra na sab kaayo, Marvin. Abi ni mo Kuya Rick, mahimo ginabog away sa higayon nga mohatag ko ngadto sa akong ginikanan ngadto sa akong bangon. Ug usa ka adlaw di ada kuya samtag mipauli ko ngadto sa panimahay sa akong ginikanan. Igo ini. Aga nahitabo. Ma? Ay, Dong Marvin. Maayo kay nakabisita ka na mo, Dong. Oo, maoy. Siyempre. Alagan bagdi ko mo bisita nga. Ako magyapon ng bahay, di ba? Mao gani. Katagsa ka naman lang gud makabisita din anak. Gimingaw na gid baya pud mi nimo. Mabitong bisita ko mga gimingaw po ko ninyo. Ma? Pasensya kaayo nga. Sayo kong naminyo. Naboy rason ka. Dili na ko kanunay ka makahatag ka na ninyo. Sorry kaayo. O hinaot kayo ko masabtan. Marvin, nakasabot mi sa imong kahimtang. O igo-igo naman po ang imong tabang nga rinamo. Nasabdan ko ikaw anak tungkol kay doon na ka na'y asawa. Pero ma, lagi kabalag anak ko kini si Isay. Nga naara ba sa college na? Diha, karon pa nga nahitabo nga doon ay ga-control sa akong kita. Ay,
Kalisod ba ani? Maayo siguro, anak do nga. Imong pahibawan imong asawa nga. Doon na tayo sinabutan nga. Ipahuman gid nimo si Isay. Pero ma, Kaluoy po taon sa ibang manghot kung dili makahuman. Kasayo dit baya ka nga si papa nimo. Igo lang in taon sa bukid. Kuya Rick, nangita na lang gid kog paagi. Gabisan og dili kanunay. Apan na makahatag gihapon ko ngadto sa kong mga ginikanan, ilabi na gayud ngadto kang Isay. Ga ako ga pina-eskwela. Tawag si Isay? Hello, Isay. Hello, kuya. Maayo, kuya, kayo natubag tayo nimo. Oh, kumusta na imong pag-eskwela? Pasensya na nga. Wala na ko makahatag pila na kay gayon wa ta ka mataga eh. Kuya, ang tawag ko nimo, kuya, ditsuho na lang ka na ko. Exam na nawa sa sunod na adlaw. Wa pa baya ko nakabayad. Oh, sige. Anhi karon dayon sa opisina. Oh, sige, kuya, ha. Ayaw, paglakaw, kuya. Karon dayon. Oo, sige. Wala gidayon ko nimo, kuya. Oh, anhi dayon. Sige, kuya, ha. Bye. Boto kuya nga naka-exam gyud ang akong manghod. Apan wa na ko damhanga sa akong pagpauli. Igo ini. Aga mahitabo. Idna, diara aga sweldo na ko. Marvin? Sure ka nga sa imo ning sweldo? Oh, unsa man di ay? Kata ko pagkuwang ini. Idna, sorry, pero gitagaan ako ang akong manghod kay exam nila. Unsa? Hangtod pa ba di karon, ha? Ikaw ang naggasto ng imong manghod. Di ba giwaningan na ka nga undangon na nimo? Unsa ba? Ngano nga di ka man makasabot? Dili pwede na akong undangon gumikan kami saad ko ngadto nila nga ako silang suportahan. Marvin, minyo ka na. Minyo lagi. Pero kaya pa man, di ba? Makakaon maghihapon ta bisan pagasuporta ko ngadto sa kong igsuon og sa ginikanan. Ngano man gasakit nimo nga makuhaan kini akong sweldo. Marvin, sa ako ang gisulti nimo. Minyo ka na. Og dili ka na angay matabang. Abot nimo. Ikaw lang gihapon nagpaluyo ng imong manghod. Ha? Abot nimo oy. Sultihan ta ka ay. Kung ingani man lang gani, nagubot ta sa atong pagpuyo. Kay dili ka magpapugong na imong kinitaan. Maayo pa siguro. Nga magbuwag ta. Makigbuhag ka na ko. Igana lang kasayon para nimo. Oh, tungod kay. Maski palabinin mo sila. Maski palabinin mo sila kay nako nga imo kong asawa. Basig nagtuo ka nga nahangol pug kunin mo. Di ba, naminyo ta tungod sa imong mga ginikanan, bisag wa ko'y dautan nga gihimo nimo. Sila ang mipugos nga minyoan ti ka. Okay, mas maayo nga magbulag ta. Sige ha, basta. Maam ka na imong plano. Di, huna-huna ang pag-ayo. Unsa huna-huna ang pag-ayo? Kay bahasin ba ya, so maabot ka mga adlaw, magmahay ka. Di ko magmahay, para na ako, dili ko magmahay. Nagmahay gani ko nga nag-ubanta. Sige, buwag na ta. Uli sa imong ginikanan, kay muuli po ko ngadto sa akong ginikanan. Muuli na ko sa akong ginikanan. Marvin, mag-istorya sa ta. Wa na istorya. Uli na ko. Marvin! Bahala ka diha. Kuya Rick, ito baga panahon na. Sakit man sa akong kabubuton, gumikan kay bisan og ingon ni adto. Aga kinaya sa ako ga gikaipon. Gasiid na. Pero nahigugma na baya ko ngadto diya. Pero tungod og alang sa kubaga ginikanan o baga igsuon, nakigbuwagid ko ngadto niya. Kuya Rick, salamat sa paghatag kinabuhi dili ako kasidatian. Imong magtatampo kuya, Marvin.